تماشاوان انهجام هر لروجاوای کردستانی دمینن درباسی هرمک دنیا آلوز گود دما داویدش آلی ترکیه و او چک داریم بسر و روژانه دی توب باران کرن بمب باران کرن روژا داوی هر ایرو دیارکو آرامی کی باشتر پیدا بویم لسر روشا عین عیسا و شهر نویساوی ام درباسی کوبانی دبن گیلو عیسا اندام کمیته آن بندیا پارتیا دموکراتا کرد سوریه جه کوبانی میوانی منه دنباش که گیلو دخوازم جوی پرسه دست پی بکم یعنی دوی دمیده زیده کرنا و بومبا بارانیم برانبری عین عیسایش آلی ترکی اوچک داریم بسر و تیاوی چیه جبو روژاوایی کردستانی گرن خاندنات دوی درباری ده بکر دنباش سراغ جبو هداره و نه بگمان اب ایریشن لسر عین عیسایه جهی با ده هزار و حجدت تا روژا ایرو نهات سکراندنه لی تنه دبه دم داویدا ده اب قوناغا هلفجاتن امریکی تیداهات چیکرن دولتا ترکیه و دولتا روسیا دهندر لهفکرنه کدا تبدگرن تاد کانبن وینا خلق کرد وینا گلن باکر روجلاتی سوریا ده پروژه واندا بشکیلن تنه ترکیا گفان دخوه تاکو کانبه او دهندلها فكرنا كي بروسيا رتاكو كانبه به لروسيا تخاذه كبيشه اب تركيا جديه وتركيا تخاذه عين عيسى كنترول بتاعتك قصد جي هريما عين عيسى رادستي ريجيما سوري بكي اب يكجي دبنجه دا جاليه ريفريا فكره ديمقراطيك دا يكنين وين لشكري دا نايب هجراندن جبر اب هندر لهسكرنا كده تاي شكرن كو كانبن روجا ايرو يعني روسيا وسوريا خازن شنو بيجي فات هندر روج افادا خورت بكن يانجي باندورا فا يتبتي السرسرورية روجافات كن ابجي ند هندر هفكرنا كذا يعني اول هفكرنا كوهات نشكرنا برا قتل وارتيشا سوري ودولة روسيا او جبو كتنة او ارتيش درباسي ذا هريمة تاكو فارستنا هريمة بكن نعم هريمة رادستي بكن تاكو كريزا سوري بربا چارسري داره و دمه لبو روشا نو ومروف برخاب ده لأبيك هندر روسيا هندر بازار ده دريا كوميتي خوتي كليان راكوتشاوا هريمن جود بجوري سوري جدست كي قالوا انها ديتنا كي وساها كوم دناب بين روسيا وتركيا ده حتى جهه كيكو رجيم سوريا جي دناب چرچوي افيري كفتني ده و تركيا جي دردورا ادلبي خالن قوي چافديري فالا بكن زیادتر کنسانتری فوکوس خود بده روجاوای کردستانی او اوجه رادستی رژیم سوریه ببین به نابینکاری حتی به باندورا روسیه لسر عرضه گلو نشانه وی که خویاد کنیاجی نرخاندن اول لسر وان سناریویان چیه بریز گلو نها دبرگه دا روسیا جی ترکیا جی هندر بازاران دارن سرگلسی بگشتی يعني روسيا تنه جهتنا قبل ناكي تنه خاذه انه بقر روشة سوري بري ده 1011 اب هندلها فكرنا كي تركي روسيا يعني روسيا دقوناغا بوري داج بري روسيا تيكليه بدولتها تركيا رابطه او تيكلي خورت ببن جبري كو تركيا هريمن اوبوزيسيون سوري رادستي ريجيم سوري بكي ودمت تركيا حتى رادايا كي ما في قال كرت دهات هجراندن وتركي وروسيا خاص كو چارسره بشتي جرت سوري رابطين لتشتي كو تيكلي وتركيا وروسيا خورت بون تركيا خشبر وياكاب روسيا خشبر وياكاب بعضا ونحن خاذه بازارهم بكيني او تشتي كروجا ايرو الادلن تشي دبن او انجام بازار جدسته كذا تروجا ايرو راست تركيا روسيا خاذه هدي قالبه هريمن ادلبه فارزر ادلبه قالبه وهرمه بالتمامي چكدارن بالا بكي
ودخازه واچک دارانشی بربده هرما گره سپی سرکانی دا بشینه تا کوانا تیخ رو به شرکی الکلک قصده از روسیا پیش ویا که تنه ناسا کنه یعنی روسیا هولدان خود که لگر دولت ترکیه جی نه تنج بوک هرما عفرینه یان گره سپی یان سرکانی بخینا دولت ترکیه نه یعنی که گلو مرو دکاره ببیجه کو تفگرا ترکیه لبو تفگرا ترکیه لروجاوایی کردستانی زیده ترد برشوندیا روسیا و رژیم سوریه ده کو تفگره نوها لگورا هزین هفیمانانو ناتو دوی درباره ده دیتنات چیه؟ نه ترکیه دولتك ناتو لراسه لتركيا بحذارة بسكريكي خوشي روجا إيرو بناتو را دركتن هوري لبشتي طيبتي تكلية روسيا لقال تكلية تركيا لقال روسيا اب تركيا برسكريكي مزن بناتو را تشيكريا روجا إيرو برسكريكي تركيا بقالك دولتي ناتو را هنا برسكريكي تركيا بأمريكا را هنا أمريكا دوزا كوكانبه عقوباتا دينا سر تركيا باش كريار تركيا باش شواز تركيا خبين نزكي هريمن هاوردوري خط كي رنگه كو تركيا خبين نزكي روسيا كي تركيا هريمه كي آلي خوي لشكري دا پارستانا ناتو تيدا هبو روجا إيرو روسيا خازه برای روس هذا چک روس دربا سیده ترکیه دا بدن اب یک پرسکریکه کی ترکیه پرسکریکه چی کریه نه تره پرسکریک داره مامالا چی کریه ترکیه در تمامی هاوردور فال تمامی جیران ترکیه روجا ایرو جکریارن ترکیه هوبانا روجانا کل سر وان ته دوماندن نرازینه و تایبتی جی فرانسا هلوصا خوا دبیا کدا زلاله و بریتانیا جی و آلمانیا جی و باشه که گلونها اویک ویدیتنی در ناخی پیش کوم بێگومان ئەبێک درایە گشتیا کوردشی گەلێکی لەسەر تێرا وەستاندن نەها دیالۆگەکە کوردی هەیە دوێ چەرچەوە دیالۆگا کوردی دە ئەمریکا وەکە ئالی یەکی دناوێنە هەردوو ئالیان دە دانشێ هێزین هەفپەیمانان پیشگریە vê yekrêziya Kurdî dikin yanî serkeftina diyaloga Kurdî gelo nikarê bibe rêgirek li pêş van senaryoyên xerab ê ku li hemberî Rojavayê Kurdistanê têne lîstin. Niha lihevkirina Kurdî bê ku mangavek baş e helwestekî erênî ye cî rihetiye cemgelê me lê ez wê bawerê de me yanî bercewendiyê dewletan ji yekrêziya Kurdî mestir e yani hetaniyan bibin yek û em tev Rojava giştî bibe yek partî jî gavê bercewendiyê dewletan bêxastin wê ew li gor bercewendiyê xwe bikin. Yê çiştê baş ew e roja îro yanî ne tene em karibin yekrêziyê ava bikin. Em karibin yekrêziyek xwe ava bikin, yekrêziyekî bi piştgiriyekî navnetewî, yekrêziyekî bi piştgiriyekî Kurdistanî, yekrêziyekî ku xelk civak bi temamî xwendorê bide hev, em kanibin li ser asa diplomasî, li ser asa siyasî û ser asa leşkerî ji ser erde em karibin xwe rengê Kurdî, helwesta Kurdî, proja Kurdî, proja rêveberiya xweser ya demokratîk û roja îro ji tevayî pêkhateyên ku di Sûriyada di Bakur û jelatî çem eferatan xwe digire em kanibin bi yek helweste ku em kanibin ta guhêrtinekî yan veguhêrtinekî di helwestê hêzê navnetewî da çê bikin. Yani roja îro em di hindir rojalat Bakurî Sûriyada hêzên herî sereke hêzên herêmî Tirkiya, Êran herdî dibe herême dana. Hêzên ser asa navnetewî dewletên Rojavayî, dewleta Amerîka ya Rûsya dibe herême dana. Ji bo vê her dewletek ji va dewletan xwe digire. Ew gelo yekrêziya Kurdî ta kîjan radayê kanibe bala wana bikişine ser xwe, bikişine ser kêşeya xwe ew edî pirsekî din e yanî lê di encamê da yekrêzî bê daketin bi kêmayî dibe cî rehetiyê li cem xelkê me dibe cî şanaziyê û dibe cî ku dostê Kurdan kanibin bîtir rahêjin barê Kurdan. Belê spas bo te gelo İsa endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Kuşkovanê tu meyvanê.